ku munsi ukurikiyeho ku itariki 15 Kamena 1994 Padiri Wenceslas Munyeshyaka afatanyije n'intera hamwe bishe nyakwigendera Andrea Kameya yari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya PR akaba yari n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Rwanda Rushya. Kameya yari amaze amezi 2 arenga yihishe mu mazu kinyamateka yakoreragamo, ni hari ubungubu hari ivuriro rya Dr Celestine Kanimba. Noneho Kameya aza kumenya yuko abantu bashaka kujya mu nkotanyi bajya kwigaragaza kuri Sainte Famille Minuar Kabandika, ni Munyeshyaka wabikoraga na Colonel Munyakazi. Kameya ava mu bwihisho bwe ajya kwiyereka Munyeshyaka. Munyeshyaka mubonye arishima, ajya gutabaza umwicanyi konseye wa Rugenge Nyirabagenzo d'Etat. Baraza bafata Kameya bamuha intera hamwe, bamuzengurutse iriya rompuwe mubona y'umujyi wa Kigali, bamwambitse ubusa, bamushinyagurira, baramwica. Padiri akoma amashyi. Hanyuma bamaze kumwica bajya kwigamba kuri Saint Paul ko Kameya bamubonye banamwishe, barishongora ko babonye amanota menshi. Hanyuma barangije bajya kwiyakira muzi hoteli maze gusaza yitwa Panafrica iri hirya ya Sainte Famille, bajya kunywa byeri bishima ko bavumbuye Andrea Kameya bamwishe urwo rupfu rubi. Ntabwo rero nari kuzi Ntarama hari kiliziya hasengerwa hakicirwa abana babahondaguye ku nkuta, ngo nze ku munsi wo kwibuka ujyanye n'itariki Padiri Wenceslas Munyeshyaka yiciye abatutsi muri Sainte Famille b'abana n'abandi yavanye muri Saint Paul i Kigali, ngo ndeke kuvuga ku ruhare rw'aba bantu kubera yuko bigaragara nta kiciro na kimwe cy'abanyarwanda batakoze jenoside, ntacyo, nta na kimwe, n'abambaye amakanzu n'amashapure n'ivara. Intsinzi TV. Je suis désolé, j'en ai filmé à l'intérieur. À l'intérieur? Non. Écoutez, tu n'es pas dedans, c'est moi qui réponds. Bon, à l'intérieur de la Sainte Famille, il n'y a pas de médecin qui vit là ou qui vient traumatiser les gens. Ceux qui entrent avec une arme, avec agressivité, on peut même la battre. Maintenant, c'est un ordre, c'est clair. Un ordre de qui? De l'état-major de l'armée rwandaise. Vous êtes armé? Moi? Oui. En tant que prêtre? Est-ce que vous êtes armé, vous? Écoutez, moi j'ai une arme, oui. On ne sait jamais. Uruhare rwa Padiri Munyeshyaka ntiyarekeye aho kuko yakoze byinshi bibi birimo kusambanya abana b'abakobwa ku gahato n'ibindi. Uru rwango rero twakwibaza ngo ruturuka hehe? Ruturuka kuri politike. Nta muturage wibwira ngo agire urwango ngo agire igenga bitekerezo za jenoside. Ruturuka rwavuye kuri politike mbi itanya ideology. Iyi ideology yari yubakiye ku bintu bibiri. Icyambere kuvuga ko igihugu n'ibyacyo ari icy'abahutu, igihugu ni icy'agahutu. Icya kabiri, umututsi n'umwanzi w'umuhutu, umututsi si umunyarwanda n'umunyamahanga, n'umugome n'umubisha. Iyi ideology mvuze mu iyo nshamake yigishijwe ku mugaragaro binyuze muri politike imyaka 38 kuva mu mwaka w'1956 mu kwezi kwa gatandatu hashingwa ishyirahamwe ikabgayi bise Mouvement Social Muhutu, ihuriro rigamije guteza imbere kurengera umuhutu. Iryo shyirahamwe ryashinzwe na Kayibanda na Rwasibo na Kariyope Murindahabi, riyobokwa n'abandi barimo Amastazi Makuza. Abo rero niyo ideology bigishije imyaka 38 kugera muri 1994. Habyarimana yaraje arayikomeza. Mu kwigisha rero banyujije mu mashyaka ya politike, bibanje mwari muri aya mashyirahamwe. Amashyaka ya politike yatangiye mu Rwanda ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1959, asanga hashize imyaka 3 y'ingenga bitekerezo yigisho.
irya mbere ryahise rishingwa ni Aprosoma, ritangira ku itariki 15 z'ukwa kabiri muri 1959. Aprosoma ishingwa na Gitera Isave nanone. Mu kwitangiza dore amagambo yabivuzemo ngo mu Rwanda muri teritwari ya Strida havutse ishyaka ry'ukwishyira ukizana kw'abahutu. Ishyaka ry'ukwishyira ukizana kw'abahutu. Iteka iyo hatangiye politike yose ishingiye ku cyiciro kimwe gusa, iyo iba ari politike genocidaire, kuko politike ihuza ntishobora kwica. Iyi politike rero yaje ivuga ko ikorera abahutu gusa, niyo ntangiriro, niyo ntandaro, niyo nkomoko y'uyu musaruro wo kwica abatutsi barenga miliyoni. Ibi ngibi Parmehutu nayo noneho Parmehutu yabishyize no muri statut manifeste porogaramu z'ishyaka, ni ukuvuga imirongo nshingiro, imirongo ngenderwa. Ndabahe ingero ebyiri. Manifeste nimero ya 3 yo ku itariki 21 Kamena 1964, Parmehutu yavugaga ibijyanye n'amashuri. Iti Parmehutu yishimiye kwinjiza gahutu mu mashuri yisumbuye, izihatira kujijura aba Parmehutu. Iri ni ishyaka icyo gihe ryari ku butegetsi, ryarageze ku butegetsi rimaze imyaka 2, ariko riravuga ko muri gahunda yaryo icya mbere kubireba uburezi, gushyira gahutu mu mashuri. Ntabwo bagamije kwigisha abanyarwanda bose, ntibanabishaka. Iyi rero nayo ari politike genocidaire. Uriya iyo bicishije umwana ubujiji narwo ni urupfu mu zindi. Manifeste nimero ya 4 yasohotse ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 1969. Iyo iravuga iti ideology ya Parmehutu ni ishema rikwiriye igihugu cya gahutu aho aturuka hose. Igihugu cya gahutu. Ose murumva abana bakuze bigishwa ko igihugu ari icy'abahutu gusa, bari kugira urukundo rw'umututsi baruvanye hehe? Bari gufata umututsi nk'umunyarwanda gute? Kandi bigishwa ko igihugu ari icyabo bonyine. Niyo mpamvu rero n'abana bagize urwango bakarukurana ku buryo buremereye. Bamwe muzi mu karere ka Nyanza ahantu bita Kibirizi. Honorable Donatille hazi hagiye kenshi. Ikibirizi ni ku rusengero rwa ADPR. Bahiciye abagore n'abana, ni umwihariko waho. Bagore n'abana babasize kugira ngo baze kubica nyuma. Bafashe umwana umwe w'umuhutu witwaga Monfort w'imyaka 10, bamutoza kujya asambanya abandi bana b'abakobwa bangana nawe mbere yo kubica. Murumva? Umwana yarabikoze. Umwana aza gufungwa, ariko leta imufungura mu gufungura abana nyine, kuko ntidufunga abana ni victime uko baba bameze kose. Ariko muri baza umubyeyi igikomera aba yarateye uwo mwana, murakeka ko uwo mwana azafata abe abarera ate? Nubwo leta ubu ngubu igerageza be nabo ngabo kubagarura mu muntu no kubereka ko nabo bahuye na politike mbi n'urwango rubi. Ibi rero nabitsindagiye kugira ngo mudashavura mwibaza impamvu aba bantu babahisha imirambo y'abatutsi bishe nabi. Ni urwango rufite ubu buremeye. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Ahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.